Tabi pungaji melo kak makutana aga pasabarenna ripigau I mapa dendang di kampolakang. Ano toryo lo mina dero. Ano ipigo na padendang. Ano kada klasik mo. Napigau mana gi sininna tau aku kampung iro. Iya, acik-acik dikit. Ya kumagi mabiasanna ripigau apa dendangannya. Ku hura saya tahu. Arami mas kalau mana nya saya ipigo ni. Aga-aga rupana ripasedia nariko mailo gi mapa dendang. Tiga rupan. Apa baca-baca. Masuk ko. Masuk. Manu ada. Ini benani pakai. Tradisi aga biasana ipasi bawangin ni apa dendangnya. Apa din yan? Enggak kok. Di desa apa bro kan aduan mah ini agama Oh, oh orang biasa di ulo aku pedin. Magay nariko da ipigau I mapa dendangnya. Ipigo mo pedin dangi, gulo ibide na pa pisunta to eh. di nak na pa di lalu tas kasara Sabi ko kaya so mama Duk pati aman ka. Pati tao ipigo si. di nak kena kare Maigo masa bangsana kalau misalkan dia ipigau ira pa dendangannya. Di ba di ipigo. Dewa kita nun lede wadi mata di nak kena katawe de asal rumah mi tahu kira ke mana pa mai atil ke dire ke Kiri-kiri di kampung. Makasih Pak Lutfi. ada mereka di bewati